Alova Samoa Waule ne yokas futialu Awar suia lingila waule kio Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Bevela Ua na ole Radio Samoa se furu lima iwa toru amo e tautuaina oe ilaungangana fitu aso le vai aso. Appliances o le tali o manaonga I o loe whaatotonga ilo mauta ini taulelei toe anangata e mawai moenga nga o si tutono ni usila wha apese tino fōa le potumalo lo laulau ai manofoa TV la au pese usa aisa masini ta lava telefoni fe aveai maisi Afiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu selau lua 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 lima whavalu o valu selau lua lua lua
lima whaavara. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fwoi o na lafo eise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fwoi o na e le stalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo ai fwoi sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu tolu fafa. O le Accounting 2000 Limited, e whailai au la fonga businessi. Maisi la fonga I le mai ai o le tausanga whale tupe, I tausanga uma. O le au wala lea e mawhai ai ona toe maua tupe, e te tau ona toe fo I mai a te oi. E fsoswani fo I le Accounting 2000 Limited I a te oi, e alo ese mai le tutongi o tupe e le te tau. E fsoswani fo I a te oi, e maua la fonga toe fo I mai. Whawhaso tai, Bashka Prasad, mai fiti, Accounting 2000 Limited, I le telefoni o lua lua, Fafi tuiva lima tasi tasi fa. O lua lua, Fafi tuiva lima tasi tasi fa. Tala whalawa o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Tavi tole mai sfruiva mirute ona tano le tolai fitu stava inga lunga le wala wan silpia mano tato no lai tu le lo papa silpia la mano tato no ila to e no pia I ma no foi lai tu le lo papa o le sanga le mo le le tu mtanga o le ofia to mai tai de tu ola lo pe le Radio Samoa fa I lot lunga fra tia wan silpia ia o silpia mano tato no o le saunga le mōr beta o lea paisi slow mara traffic mai up no panga I Albany ya ngai fo I Auckland Sifo Hobsonville ma no pai ya ngai mai Royal Road Lincoln Road ia o tulanga now si fia ngai mai Birkenhead ya Onewa Road ngai dunga le no papa ia o le na slow le traffic spainga le taulanga Victoria Park ngai dunga le no papa ia o mo le mua le traffic nei vai ngala pia wau tu taulo fi au nga venga maro tato no se vai ngai college here nga I Chervos Road Heron Bay Ponsonby Road nga at Fort Craig Lane Great North Road ia tu na o ia le traffic nei le pia ia le lava sa ngale mo mata la lunga wala o se vai ngai tau langa Simon Street nga I kai papas Crafton Bridge spicy bloka nga I Fort le moto nga se au kirani Silfian Manu Tato Lo, anga I Manu Kau, Port Rimwell Road, Lava anga I GI, Meadowbank anga I Pelkerton Road, Ilonga Te Moalope, Mua, Parkranga Highway, Ellerslie Highway, Mount Wellington Highway, Ia Umukoa, slow traffic, Papena Po Silver Park. O se vai ngai Manu Kau Road anga I Queenstown, o ne Road, Alakoi o ne anga ia o le na, Moalo Mingle Bridge, Pasi le wafu ngai o ne anga, ia Umukoa, le mua le traffic ngai le airport ia pe mandie e o malaba I mota malawa ia pia ma vi le tu oi umania venga saunga moto venga e mato South Auckland ia le lava pese mai di ingore li e babanga e o mai ngai ia le sawolo lo ka mane le se me la anway for a to ma ka pa yo so du moiska mane ia fa mai follow the leader e o I mota malawa pasi mara ma ko kalo mai fa ko pasa I fo ma reua self mon ngai ma ngai floor traffic ngai towards takanini pa kranga po ko e ia manuia le pia fer fa so ngol baro ta to no sta vai ngai I lunga le wala ma por klame pa nga solo a o si le fia le manu ta to no ia so o malama wa po te malanga atu ke nga lue le au ma le po ia mai po nga venga lo winga le upu le pa ngai na ia mato no pa sa tu ia ma lo winga we ai pinangalo e te no fouta e te mi uma pe o la saongi ka lu dunga le wala ia mana tua matala ia mes foi a one pa ngai na telefoni ta ole le mole pa sia moli tanga I mana mlama I whaai lo lungo le wala leise si lungo tu la fono a tōti no tama maua lo fia saonga le mūtau no I mōta malawa pipi I le li
Wai, maria le nei aso. Spuloro minute o na tāle o le tulai fitu li tautua wha wau le Radio Samoa su lima iwa tōru a mō le fiafi o le astofi lua spuloro februari lua o luono. Mori pa maroma pa aptai, flainga parsala whai, por flainga ponga mua. Se manu Francisco ane maro so bane suafa lau tautua matavela, po e tuhia manuia po e atu ilungoana se manu, tangu ule manuia whirai marichina, ea mano poalo to e fo mai fo tautua fo mo le aso atai au tatou mafuta. Se i pai fo stei mo le fiafi, ea porowa mpa talo patu, pa i maulunga o tatou tunu mai lava i monga maulunga, pa ia se o pito titi, ta lofa lava, ma lor fo lauso i fo muria, pa tai le tua la no pole pa sai foa e lo to sai foa lo wola leu tato ma puta lungo pe amunga ngoro le ere tau tua le Radio Samoa su lima e va toru a mota lo falava pa ta lo pa ia pa ora tala le lo pa tu no pa dia so stuff o out or nei e ta toru to video tau suina le vai o sai foa mo ni nganga mo i mo no ma lo por pa ta lo pa tu le openga le stop ia le tua ma lo le pale ta lofa lama pa ta lofa tonu mal tonu mala ia no fanga e le singia le lofa mal pa maoni o le long sia ta to fam nyanga lo to so fo la le tino sili le hanga pa pe fo ma to no pia ia tonu ia to nei ya pa ta lofa tu to le Radio Samoa so lima Eva toru amo pa ta lofa tu so se mo tanga se ngasi mo to mala lo pa ta to lien mal le tonu ngase o le tino, ia, alofa atu mpata alofa atu, ta alofa lava. Ila tautu li pasalanga so sto ese e manatua pe o tau, no fuanga i le fio, ia se ia, lo manatua pe o tau le talo, babe mai se lau fio, se lau le lei, po i mai o la ngona salmo, tato voi le li, pe sili le li, pauleo le ala tato te manuia ai, alofa atu, tuli fa maoni o tau pasalanga, ya, mame na foi mai ofo so i fo mo la mo i mo lon pe ngare o lava na yalum pa nau tama mteine ama nes e se meu ko fiko e foi la o nga nes au wa ni ngati e pa chola mai o le wingo le opuna tama mteine au ni na ina i lo ta mama no china au wanga pa so lo ta mama no china se mo le fia le aso mo le aso au tsa lo e mo le poco pa so mo lo ta ma pa so lo tina se mo le ai spa ya ongos mai titia ongos titia e to e foi la so ai o mo kware le me o mai ya Yesu a pa si mai tato fi le mu lo fa tele mo to walon fa no le tru ma to le ngana fa no alo le ngana no me tas so i fo ai to ma to mo na te to o ngano lo lu na ile na pese ai te mita ai, tala noa i lau lava ngana me alofa reri. Po a i mai tātou te tala noa ai. Tala noa ai e sau. Alofa te le atu. So dolu minute o na tāle o le tulai fitu, tāle fitu, au minatu muli o tātou tala i pion paponga i le so, panga so le o tātou porklame. Ia, se ia pa, ia foi, se taimi o le fiafi. Ai patalabati ia pasi ni ko lao, kalo pai mara inga, ma lo lava le maputa mai, pasi ni ko rao par tua mano falo pa tai mo pa mianga lo fat ya pe voi pa po wina tan yelu tua mano falo ai ngari o ta pa tai ma mai pa ta lo va foi ta mama tua to te yo le tu ya to sanga pa ni pa ngai lo ma puta mai Mount Druitt ma le par tua mano falo alo va tu vanes wafa o ta mama tua pa kai yo lau pule le pa tan pa e ta sanga pa ni pa io ia a saua ma au ke fe mai au ke bisa mai ko ka ngo ma pa ko o ku singa skania ia o ele ka wo me ocupe io ka wo more pesanga ia tar no lu ao ko pa io ai saua ia o ne o kerai ia ngungu ko solo wo ngungu sa karia ia lo fatu la to map to mai lungo la pia polinga le YouTube channel a misi lo swafa lo fa tele taito mo to pam nia le li pa ta lo fa to ya la to malanga mai le tu ke lo pe ma se lava
Ea, si o tātou tunu o i Samoa, ea, patara pātu la tō tai, la tō le ea, la tō le ala vi ia reri, tātou i lumo no e leon pōpō ngā, wā pōi pōfuanga o atu ua ia tunu, tu aisi o tātou tunu, ia lofa le rin pātou nu ina le munia, o la pōi staimi e toi fōi, manuia tātou whēloa i ai, manuia fōi tātou e te ai, ia lofa te le atu, pāpongan mano le aturu, mātango fia fōi, tātou no ina maratai o le, na lon fiona pali mia e mna utistala pe pa ponga i po e ne fiafi e ata ta nom e va yunga pa tai ro pena sa e ma puta mai pa tai tele la ma la ingo ma puta mai lo ti maru e ne ai sunga pali ne u ko pungia pa lo sei umang kongino e kara pu ko kara pa mio a furi mai lo tu o ke lo fa pe ya o Sanga lopa tu mo ma pertua ma pualo i Mantruit Senior Stadia e mai lato vai tu no ma mau tai tu lo le ora ta tu ma puta se pai fu stai mo refia
Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Usimaya whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
Fifia fo e whātalofa lo tātou utunu i whātawhiti o ngā ruenga o le vāiaso, tātou whero i foi i au si mai alau whāwhonga. O atunga lunga ua whaaleo e le teitai o le tātou malo i le pānemia. I le tele o tātou tangata talavou o malanga atu i ngā ruenga whaavai teimi. Na whasiringi ai le minsta le vā i whawha o Australia le tamai te i whaipule senatoa. Ia Penny Wong, ma o le tali le minsta e whai mea whaalongolo na malo i atunu o le Pasifika, ma se lātou tu alalo. O le polkala me fau o visa malanga mo le atunu o lo talo sangai tangata mai le Pasifika, e au fia isa moa e fia ngā lulu e mano fo mau i Australia, na a wailo tātou atunu i le tausanga na te nei. O le polkala me o ngā luenga whaavai teimi a lea malo, lea e whaingoina o le Labour Mobility, ai mai se ai le polkala me New Zealand, mo ngā luenga whaavai teimi ua toa tele o tātou tangata ua malanga mga lulu e ai. O lea polkalame ua whaalia le pālemia le sunga la auria le malia toa le ua tea polata i wafosi. Ua toe whetu na ia le malo le numelo o tangata e te tau, ona malanga ai. Well, we always want to listen to and work with governments from sending countries because we want these programs to work for you. Thank you. We try to reserve these programs for the Pacific. Many countries, frankly, want access to our labour market, but we say, look, no, Pacific is family, Pacific is our region, we want these programs for the Pacific. But I have said to every country I've gone to, whether it's Tuvalu, Samoa, Tonga, pardon me, Fiji, I'm going to Niue later today, I said the same thing. We want these programs to work for you, so you tell us how you want them to operate. So first with the Pacific Engagement Visa, we cap that. Samoa chose not to be part of the first ballot, that's fine, it's not required. You chose to be part of the second ballot. That will be worked through and a number of Samoans will receive a Pacific Engagement Visa to Australia as a consequence. The Labour Mobility Program, you are in charge of how that is selected and the numbers. So if you say to us, we don't want any next year, that's fine. If you say to us, we want double, we'll see if we can place double. Do you see what I'm saying? And how you select them and how you want them supported through that process is something we will talk to you about. So I know how important the community structures are in Samoan culture. If that is how you want them selected, we will work with you to do that. For the issue of the RSC, Minister, I thank you, you said all. The control is on our side. Last week, Cabinet just passed new regulation and new policy to have that control. Because the original initiative was a great for our people in time of no hope. Everyone wants to get money, just get on a plane, get money and come back. Now we have our own priorities of funding our own people to get jobs and stay here. So last week our Cabinet has already passed new policy and new regulation to have that control. So it will be in control. But yes, you are correct. It is us to allow how many people per year and also the quorum that needs to get out. Ni finangalo ngana Peretania o le minsta le vai fafo Australia, ma le pāle mia o Samoa i le whailo inga matu stanga. O le taoto ai nei le pāle mene o New Zealand le tau mawhainga le fionga ia anai awha anai. Ma nisi o le mamalu o Samoa i Aotearoa. I le mata upu o le visa tolu masina e fato a o omi le tuisi folau o tangata Samoa, e au noa ma se talo sanga e whaia. I la tau ia leo ni sitiseni New Zealand. Whapea tangata mai nisi o motu o le Pasifika pe a taunu uatu i New Zealand. Wa whaalia ni minsta le vai fafo Australia, o lona malo, o iei lava lana por kalame mo visa asiasi, whapea visa te whao. O le anga le lei ma le ao mafolo le malo Australia mo Samoa, e le o whaititia. A wa o whailoa le minsta le vai fafo le malo a o iei Samoa le nei vai yaso, i lana asia singa wha le malo, e lua se fulu miliona ta la Samoa, o le afe soani ai au se talia, i poro kalame o suinga o le tau, i te tonu o nuu mafio anga ai maise lava no fuanga,
e pito sili o na maa ale a fianga mai suinga o le tau. O le masino i ulai o le tausanga nei pe a matalia le isi tausanga wha ale tupe, a lea malo, o le a mata wha matu mai ei lea fesoa soani tupe mo le umi e wha tausanga. O le asambi le whailunga ino le tātou tuto tasi o le atinu i le masino i uni o le tausanga nei. I le tatala ina aloa i o le ofisa fau o le whailau tusi o le fono a ofa i tu la fono i bode no. Wa whailoa lea fuafuanga le teitai o le tātou malo le fionga i le pāne mia. I le asia si ai e le minsta le va i fafo au stali o le ngā luenga, ma mori mauina ai le mai atutui o le urua i apa ato fane o lea maota tele. O se ngā luenga na amata fuafua mai le tausanga i luafes futasi, e peo na whailo ai e le pāle mia, ia mao lea watau nuu lona fausiaina, o se isi lea pine wha mau, o le malosi o le fsosani e lea malo i a Samoa. E luas fulfitu miliona tā la le tau o lea ngā luenga. I le lua ape sputasi, anga i lua ape sulima. O inana matere tāpenanga o bloketi le lei o tāpenanga o fausia, whaleleia i pāre menu Samoa. Ina ua tala whamalosi lalo le tātou whalifono momoa, sa iai, talo le tātou tutotasi. Awa mata fo ina mana e nai leisi e tātou whalifono, o whai e pēa tātou whalifono. I te mirina. E mirina sa tula i loa. E aver tau sanga mo malo Australia. Ina ia mai se fesua soani e fausia i loa. E tu lango le whare leo o tātou mautafono. Ma le whare le leo o tātou pēnei e le so. O ina ana matai le tau sanga na tu inatu. I lo taimi whaafonga white lai ma le whailau tusi o le fono. E whionga i a whipulea i Ropati Atila. Ki nātu tausanga i a Dr. Stevens, Henry Hand, o ia nā sa mapasa ai komsina o stadi o te nili. Māta mata i lona whātara noa le poloketi nei. A mai tau a narate sulima tausanga. Talu na whau whamai moi nei. Mana malanga roa ia mai ai le kova na sili o Australia, whaila na launga te tonu le mota. A mata ai le ofo le nei Australia, e whaile whale whono fau leo tātou vai e, whaima le ofisa le nei. I e le tua lo na alofa marona angelei. E ui whita na whaina tā, lui tau na taini ma mea uma sa whaso. Ai vi ia le tua. O leo tātou tau mai whātau nuu te mei poloketi tau. Eo ina umi wana whausiina. Mai tātou patele mo malo stari. Kala ka mamawina, tātou whalifono lea, ia e la lata i le 2.2 miliona tā la Samoa. Tau le tātou poloketi le nei, e 2.7 miliona tā la Samoa. Ulu nuinga atu whātasi, se tasi le o poloketi te lea malo Australia. Na whausia mo tātou. Ale me sili ma le tā ua le tāi aole nei. Ua tātou saungi i o sā i o whātau nuu. E whaelonga ai mo tātou malo tu tō tasi. Ia yuni i tau sanga nei. Mona i pele ngā mawhaafitai, ngā ruenga sa whauwao whaupō, isi fo i taitai o le malo sa whenai ma ia taimi. A wha ngā solo ai fo i tau le mango whiutana inga, tala noanga, wha wao malo ma le malo Australia. O leo tātou pēnei le so, ono le lofa, mananga le leo le tua. Le fionga i le pāle mia, sa sunga la audia le mali e toa leo tea polata i wafosi. O lo alu le ngā luenga o le ofisi o le fono i Murinoo, ma whaatino atuai ma le maonta e mapu i eisu i whaipule mō malo longa, pe a taua o fia fono tanga a le pāle mene. O le tāua le lava tāpena ma sauni uni o au nanga i lo tātu o Murinoo, ai maise lava au nanga o lo ngā lulua i le ofo ino vesoa soani, ma tali atu i teimi o puapua ngā ma mafutianga, pe atula i maininga lulolo po tsunami, o whanga solo ai le vai aso a tōre nei,
Se fono tanga lo a wai tu tino whaavao malo e whea ngai mata penanga I teimi o ngaru lolo. O lo a wai fo ima ofisa sinia, o le ofisa lo tātu malo, o lo I aile pūleo ngā ruenga e tali atuai, I teimi o whaavelawe whaale natura. I se pepa whaalawi lo lea whaata singa, o lo whaailoa I e se fururua vaenga au tua tā penanga, o lo tau la I ai whetu wha inga I lea fono. I le naunau ta inga o e o lo whaurulu I tautua, ma au nanga e o foina I teimi e te tupuaini ngaru lolo. Ia lava tā oso por kalame e tali atuai. I le tausanga I luafes furuma le fitu, o le fioanga o sāva ia I le whanga na wha mawina le leo lātu tā penanga, e tūsa o whaata I te inga na whaatino mō ngaru lolo. Le lei fo I le whaata o toina o por kalame, e tā pena I ei tangata o le fioanga. O le ofisa le malo a Amerika o lo wha awala mai e le fisoso ni tupe, ua mawhai ai o no usuia I Samoa lea whono tanga. O tala I o le whaata fiti, so I... Hey, hey! Oh! Toi paponga mano le atunu o le winati muli o tātou tala e pēnu paponga e le so tautua mai au tanga mai a tipi au tanga mai anga lele matai o le langi muli atu lo tau soi fuol manto ola le aso atai au toi paponga se paponga o tala mai si o tātou tunu o Samoa sa venga tala tau mō si pēnu mano le tātou tunu o lo tu malu bela pa mawina I au ki lani Lua su lima le maulungo lo iai, lona manu le poes, pulu ono lona maulalo, sulu la, a wafo nisi maenga o kulani le so, mainga mo anta e ao, pe meia maanaia, sulu la, ele manosi, a wafo nisi maenga o kulani le so anta e ao, le asparoi le lusu lono le bela pa mawina, malona manu le piapi e se pulu mane lima, Vava etu le astona I pauti munga, a wafo I lua sulu ono fo I le bela pa mawina, E le astona I malona manu le pia pes furma le ono. Winga po nao tau ale mai I le asa ai le mau ian tato wo ulfale I malu ta poa I le li. Pa uti munga a waola sa luas ulfale bela pa mawina la sa furu ono lona manu le po. Sabainga ngata I fale mo la tau ta pena I ai ia wase I mai mona o le na. Le lama pui pui e lo le tong tia a honi se tia le manu o le tai tai au ma le tau le sofa pena vo ia tai au le asparaila so na sa pui o le son fo se kigako ia le lama ta pena me o se fia a me lo fa o la mana ia pa o telefoni pe ave ai ave ni ma se fulu wa ko lu le va korkas kamala nga se pe o me au pa le la ngoko va be mai pa tuanga le o safety ni sila maritime ni sila Tangan venga le ACC. O le taisua I au ki lani. Wa na sua le tai le tolu minute le tolu le babe ona lanso le tai au ki lani. To e sua le o le tai le afa o le tolu I le apiafi o le so. Spul fa minute te ai le ono I le tai ona lanso le tai o neanga. To e sua le o le tai sulima minute le fitu le apiafi o le so. Spul fitu minute le ono le tai ona lanso le tai I manu kau hit. To e sua le o le tai sulima minute te le ono le piafi o le so male tai sua I Morawai luas fulu minute le ono le tai ona lanso le tai I Morawai hea ona tai sua le tai fulu minute te ai le ono le piafi o le so patalapati o tātou tunu I Samoa tari tono nai pa ponga le tasi ono tesi male tasi ia o wharopa patalapatu I mātou e tunu e mamau e alatu le tautua le radio Samoa si o tātou tunu pele I o lato whilingalmo mātou loto e ulamana ai tau malele at e ai su e alfa malamo le Israelu mam ai si ona tulu po pe whea mai tātou te wheloa I pe tātou sanga o lo pape atu o lo whapenanu pa uti munga mai pāpāpa I tiri e mo le wila au wola timu pātolo a tolo a wao le taimi nei lua su luiva le vela wha mauna mai si o tātou tunu o lua su lima le manu le fiafi ia e mana tua e lau talo si o tātou tunu e pele o tau pinangano mo tātou loto. Sa venga ia pino pa atolo ma nei a tau heo ma I au pani mātango fie. Sau lunga le awa lau papa, olom kwa ma ngaia ia ua mamafa le traffic kai mingei. Ia e pai malia o uma e mauta malawa. Sa venga le nau wai kato roto rua tau por taranaki
o lo manaia sul matango fiel la lo tu mapole awa o se bang pole nai pe plenty kin country kisport mox fail la mo Wellington o lo pauti munga lo awa pa solo atol lo mo se bang ai war up on palms and no navy mai sin tau ranga mani se bang on tu tu o se pa ia la me no pa ia ingar ko se la ia le nga saba mali ia promise last week ia oile ko amaka ka longa se bang na tau mai ngasi tanto no Samoa mana toa lo tano ya me so ni se vai ngonu tu oi ya walamba na ya proclame pa solo ina ua tu lai merita to tai so fit mura biru te wote ale tu lai fitu ile tau tu ale radio Samoa sublima eva toru a mos mai lava ponga tanto proclame ole alanga upu E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ne i afe se atua o le ala. E whapea le talitonunga o Samoa na mua, ma ua o mai lava i aso nei. E a i tua uma awala o le sami, awala o le fonga ele ma awala o le ea. So o se whaalawe lawe tupu i whainga malanga, e talitonu Samoa ua oso whaia e a itu o le ala. Whai mai Samoa o le whanua malona tapu a whanua. O a itu nā o a inga manu. O lo tātu whalongo fo i la pata i ngā tangata whenua Māori. E ai fo i o lanto wa itu tausi. A itu o le sami ma le whonga ele. E au foi o na tanto whaaloalo iai. E whapea la o so se teimi lava e sauni aini malanga i lunga o le sami po le ea po le whonga ele foi. E masani o na iaile la pata inga le nei mai le au matitua. Ia, saunia i manuia lau tau whainga malanga. Talo sia ia awane i afe se atua o le ala i lau tau whainga malanga. Ena ia whaataun uina ma le manuia. O le langona le nao le nei foi tau sanga a fua lua afe se fulu ma le valu Samoa. Tau ina ia awane i afe se atua o le ala i le tātou fōlaunga i le nei tau sanga wa amata. Ia tau to o lua ina pea oe e le atua ta itai malanga le lei. Ne i afe se atua o le ala. Ia manuia lau whaasonga le nei asu. Oh,
O bibi I ma whawhetai si whakamani o le junior youth e paka sa mai tamaki tanto bibi I whamaru whawhetai moni whamaori le ingalo tātou tua e le au noa tanto whawhetai a le atua I me sili sau nia lo tō soi fua mora tātou wola pōne yaso I lona mātango fie maritai au pe lama sa tāno loa I ane mano le tunu au ni tia me umo le anga leo lo tātou mtai tu mawatu lona vi inga nei masa uma e lea noa. Loa su tolu mara bilu te wate ai le tu lai fitu, nei bilu te apole fitu, a soi fōr maro tātou tunu, ia nga iantu pa silanga I pia anga mara panga pa tonga e kare sia manu, ia se ia pa I po istei mele fiafi, ia tātou ma vai po inea, ia te tono o manuia la maro tātou tunu, a tōru tātou tunu leo pengara venga tofi, ia pa pēna fo I nai tua asina sina lofa tane atu ma nor pane, ne aso tai tonu maua se aso fia o tau ta mam tina, tau fiafi so I fua, ia e le psiringia le lofa le ilana fa mano longa o pa iatu, maua lo tau so I fua, turo I tofi matiute, wala awai le li lo tau so I fua, mono tātou wola ai ma lopa aftai lao tau te talo whaiwai tāpo ia e maramanuia tā ue o mātou loto lau tāpo inga Samoa pe lau pengar bang tato fia le atua ma lor whai te talo manuia ai tama whanau Samoa so se topinga o lo tiute ai ia tuno e mamau mani po e tuno o nofai ia wha lofa aftai to pata lofa atuai tau tua le Radio Samoa su lima I batoro a mo tā lofa lava na minute talatu tato laina tolo pitpitu tasi lima I batoro numero ni ngalo tato email on air at radiosamoa.co.nz Facebook page malungo le YouTube channel mo le abno e fa ia sauda ko ia sauda ko umo le ta pena se pese il programme ia wana basso formare tato no sina leo son tu atina lo salia lo mafuta mai alen pay la mua I Wellington fa tai tau sanga pali io mal pertua mai Mount Road man no falo ma lo leva mai pena po ia miu fa mosa ma ainga fa tai chele lama Cristina tanvasa mai melpone ia alo fa tu ma no lama le mafuta mai leo pe pilione alo pai si o tama ma no lama tai mo famlianga lo fa tu mo lo mar pertua salma sina ma no falo leo pe pilione ia mai nato uma la volo mafuta mai nai musika ia on tato se ele tato asoifua ma le nganga fa nono Leo se Nicola mai signor Stadia Walu Sabalini uso Nicola ma tu ma no qualo signor Stadia la vedunga le wancho io il libro lo fatto
Luas uloro bidute ona talo le tula balu noa talo tato leina menengang pa lualo tato imeli apia polinga malungo le YouTube channel mawole manoa luaku maskako pese pa mi pe ale so me ano pa laku mo ko la maskako pese ma ngai ya vole ya na um talo tato leina menengang pa lualo bala mai Na vino tato leina mo le fast food se kone stasio tato apio polinga mai a lina tu iloma. Vi ia le atua, family atu, le ansa whanau o se tasio le whanau le atali ia ami tu iloma. O le asa le nei na e whanau mai ai wa atoa ai lo lua se fulu o tau sanga. Tato whapo ia le vi inga i le atua e le au noa wa o ia na ia tau sia. Ma ia pui pui ia te oe ia sa umo lo wola. Whamnia tele le atua ia te oe le atari. Whamanosi matu mahu i le li. Manui ai lo o langa o lo whaanga. Whamnianga o nai o matua. O uso motu whawhine from New Zealand. Happy birthday son. And see you soon in Aussie. Wola. Wake Skadia. We love you son. Miss you all time. God bless you. And stay safe. Out there, son, and good day to you and the family in Australia. Whawhetai lava taito. Ngā rea lisa whapopo. Ia, manuiano waso so i fua ami tu iloma, mai na iau ainga, e misa na iau mātua o tu whawhilma uso, nia te lelo waso so i fua. Nā mdol tato leina tolu suse kone whamole mole e leo le awhai tu la, tolu suse kone o longo vingo, e lea kone minguki. Nā mdō tātou leina, nō le tātou imeli, ea, nō po le tātou apia po linga mlanganga whāloalo, ea, lua spuse kone. Whātai, whāpuwina tani elu mle ainga, māputa mai I o tara whātai tele lava, moro whaanga pena po I a pasi ni ko lau, ea, mālo whātai lewa mai sina leo masi ontu atinai alo salia, Island Bay, Ofea, Wellington ea, Fatu. Eu, Maia.
o mona toi siake po iai te ua misi a on whano noa I leo le nganga ia leo ua malino ua maea. Veir pata wa le ona e whai mawhong pa leo le pōlenga le Radio Samoa pa mlio a soi po le maro le atunu I ta māti nā o uso matua whapensi ala manai whana weti o tō uman pa mlia tō a soi po le so ianga leile atua toi whaupopo nisi tau sanga sere soi po mo lai tātou manatua pēr ia avea pē tātou e whai a lona whingalo Maria te leo tō a soi po happy birthday to you all si pongmani se voia taupi paosfia. Pele ai asa le alofa o te tū ai o autafa. He makau kia. To
ayale matangi ai mana tua ole alofa e fa asili mea umalava ao oyo tina o te tu io autafa tuai tala ale lalo langi ola motu mai ito o ayale matangi ai mana tua ole alofa e fa asili mea umalava ao oyo tina o te tu io autafa ao oyo tina o te tu io autafa
le polo kalame o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Tabi tula mai balu minutu e ona tāra le tula balu nisi tātou pā silanga ua tauru mai le opisa ma le nganga pā aloalo. Ai momona winatu le tātou whaptai I le company o lo o lango ina le evening show. Winatu whamaroma le whaptai le Accounting 2000 Limited mo le lango ina o le tātou por kalame o le piafi. Ea, mo mia po e le maro le tunu. Ea, whapso tai ai pe a mana o mia so soni. E whaidai au la fonga pesinesi maisi la fonga I le mai ai o le tausanga wharetupe. Tausanga oma a wala lea e mawhaiai ona e toi moa tupe te tahu ona toi fo I mai I a te oe e so sani fo I a te oe e alo ese mai le tō ngia o tupe e le te tau e mwhai ona so sani I le whaatulanga ina ma le whailaina o au la ponga uma e a whaapea le so sani fo I a te oe e Moa la ponga toi fo'i mai. Manaia, papsau tai le Accounting 2000 Limited, I le olua whāpitu I walima, tasi whā. Koe sau, olua whāpitu I walima, tasi whā, peanga upa ulo penkala. Koe raku mani mea alofa. Olua whāpitu I walima, tasi whā. Ea, malanga wha aloalo. Manaia, O le ngalo sa lominga o le tusi o le songa patsiai ma le lominga o le bao pipili. Mo wai palu pengo Samoa sifo tutu ila manoa o nisi o talatu o Samoa o ala ngā upu o le mtapa yoian matai paingo whāna vlame pei o whaipoiponga maliu o le osi o singa o ainga psil pa ingo paolo si I whānoalo whālangingo e kāne sia ma le tele o le ngangana o whānolonga fitsuta la le tauleo vi iai mo se fia na le ofisa lamba o le Radio Samoa tolu ono pā tolu hope o Avenue I Manukau City Mawai Municipal Amtalanga Lelo talano e lau ponga pia o mato ofisa I le oiva luono lot silima I vatoro I numera oiva luono lot silima I vatoro I numera pe tanga iane le shop radiosamoa.co.nz fa iai sau oka e ho o kwa I lo mauta e ho o kwa oke te po Maptanga sale au mua I au kilani fa sisilatu I alom tampana uma o le nei nuu o sane a mua. O lo lalam papa au I so se tafa au kilani ni sila o le apaya tātou fontanga na solusu banu February to atusi numero balu a wa sturdy o Tahu Rugby Football Club. I le tula surulua ngai le tolu le fiafi pa mautu ina matalano ina ai le tusi e pei on pa ponga iai. I le tātou fontanga o tona iatu taritonu I le alofa pa so le atua tata iatu ai lo toso I fuam so mātou neiola I le asa o ta o e lunga morisi pa mtalanga tala no le olua o pa tasi toru tasi fitu tasi o le olua o pa tasi toru tasi fitu tasi pa mtaisa I nia tata I fono Male lau o alum tampanau le fianga o sale au mua au kilani New Zealand male anganga whanoalo. Mautanga tampanau le fianga o asau tulo Samoa lau whaponga anga ai le awa male whanoalo wha sisila tuai
O le awhai tātou pontanga a mata o le netau sanga le astonai lua valu Februari lua o luono. I le tua tusi tasi lima pea trauti o tara. A pole lua i le afiafi se ia pa ia le ono i le afiafi. Taluai ona o le tātou rua i fono a mata. E talo tuai i le anganga pa alolo ea wa le talo noina o Paul Kalame fuanga a mata o le netau sanga. E wala au pa alolo tuai le pa ia o a inga salafai. Ea malu maualunga o tama whanau se o tātou whioanga o a sau. O loa whiompapa au le nei pito o au te ronei. Ina ia su mai, tāna mai au tātou whiloa e mafuta wazas. Ia wale atina eina o le tātou matanga wha moe. I le lofa le atua i tātou maua i le aso i lona anga le lei. Papso tai manu mera o lo tasi o wha lima i ma valu. O le olu atasi o warwha lima i valu. Monisi pa mtalanga pa aptai o le laulawa fono. O le whasizilanga le ainga sa ili maleo tā. Tawia ina ia mātou whātu lou i te whai a uma ma te whai valu. O wānau whāponga anga Samoa tu lou nlava. Ai mātou te utufia le mālu o le vaito le tama. Vai o le tama e pei o upu e le ana papa mautu matahua le vai whaalele o le tamaitai na il malie ma le vaito e lau. Ma whanga tonu le malama mbili tonu le ifi a maina e māla au whaalola tuai i suli ma peoi o le tātou a inga sa ili maleo tā. Ia maile. Pa ia lama lea a wale fio tama ma inga wale nofo su le matua mauso li. Tama pā maalo tutusa o le mta pā ma upu ia e le au luma. Ua esto whaia li sao o lo ono foia le tātou a inga. Ina ia whaia tātou peiro inga ia wansa ilia o ni nofo mo se nofo e tau sia le a inga i Samoa. O le apaya tātou pilo inga i le asto na nei lua malu Februari lua o luono i le tu la iba i le taiao. I lo tātou a inga le fioanga o a maile. O lo le awa i mai i le aso. O le ale tāu fia ai le finangalo au tasi o lo tātou a inga. Momoli atu e le atua lo tauso i fuam so mātou wola. I le aso atu paina ma le anganga whaaro ala tele. Ali sao o lo tau sia le a inga. A inga sa alua whao le petonu o tā pito i māngiangi. I le awa tele ma le whaaloalo mātou te whātu loa tuai i lau whāponganga Samoa. Ai maise tāpua inga le apanga luenga tstofia le atua tu lou na lava. Ai whaapito au ngawha le nei whaasilsilanga i alo matam whanau a inga sa alua whao petonu o tā pito i māngiangi. O le apatau nuina le tātou mātanga i le aso sful whao mati lua o luono. Ona ole bala au pa ia le atua i se tasi o tamama tua. Sa whai ma whata mā o le tātou mātanga. Ai bala au atu ma le whāloalo o le awhaia sa tātou tā noanga i le maota o le taitei fono. Numero sufa pe salo place i o tara. Le aso lusu limo mati lua o luono. O le aso lulu lea whaapatai o le taitei fono. Ma le lau a fono. Wa uma pele ai. So le, nai emo mo rie de. E le uma, awal pole, le o tāle manu, le hadu waka ko, le ame pole. Uma loa e se o vole pao i whanua. Whasiti langa mo le whioanga o sāpu nawa i whale a lili. O le antawia ina o sisi le pola e pe o le ptalenga i atu uu. Na i tu wha i a tua. Se tau ina ia whea pa ia ma mamalu o e tai. O mamalu lava ia ua whaatu whaasero e pei o le ptalenga i le whalenga fulu o sa Samoa. E ia le manatu maua lunga pea le aoina o le masina i tupu mai e o si o tātou nuu. Ai mai se o tau langa so i fua le pa ia i a inga o lo whaatuna pa ulia i so se tafa
whai tau langa iau toro nei, whape alo ma whanau lalo wawa si o tātou no, o ni paolo fo'i maningawha sa tā i tua, ma lole folau, ma lole pane, ma lole amara soi fua manuia, o lea e te tālo atu ai, ma lea nganga whaalo alo lava i le maputanga, si o tātou no, o sa punawa iau ki la nei, taluai o loo iai, ni mata upu tu ua mai le fontanga taluai, e toi fia soala upule, ma faali iai so o tau pinangalo, o le atoi whaia le isi tātou fontanga i la sto nai, le aso lusu walu o Februari lo olu ono i le tu la e iwa i le taiao, o le iwa i le taiao, anga i atu le spululua i le auli, no fuanga e whaiai, te Paiokura Community Centre, tasi luono Awaroa Road i Sunnyvale, Charleston, West Auckland. Whamole mole, manatua mai lau la fonga, ma uu mai sau tai tai, ia awa sa tātou whaamalostino mo le aso. Whamole mole, e mana umia lama, le tātou a wai whaatasi, awa o le telo sulu, ea e mawaifi ngota, e le lama le to e sea nu poto, tātou tau pule ola ina ia ta i atu, i ailo o tau soi fuam so mātou wola, tātou whei loa, i ai i le aso tau po ina. Monisi wam talanga, pe fia malama atili, wha mole mole, wha so tai, mai le tai fono le numera o lua tasi o warfitu tolu lua wha o, tai fono le o lua tasi o warfitu tolu lua wha o, po le whailautusi le numera o lua lua, lima lua tasi, balu iwa tolu balu, fonga le po o le maputanga o lua lua, lima lua tasi, balu iwa tolu balu, male nganga pa aloa lava pa tai, sai nia le nei pa sirisilanga, tai fono male lau lau. O le pasisilanga komiti o le anga nuu o le fono Samoa, PIPC i au kila nei, Vala au atu ma le whalo alu tele i sui ma malu uma o le tātou komiti o le anganuu PIPC au kina nei. O le awhai o le tātou whono i le asto na i nei le awha o le valu i le taiao. Awha o le valu i le taiao i a pinati o tau o si le fia. E iai se mta upu e au o le tātou whelo iai. Ea, mai mana umia lo tātou au waa poto poto, whāptai tele, talenga ia leo mwenga, vai malo le au pepe, ia o le fonga o le maaputanga, orua tasi, orua ono, fitu o iwa whā, orua tasi, orua ono, fitu o iwa whā, malau iai nisi me, fia sila, fia tili, maleanganga whā loalo, so le laia mai o kako seki, au al pole. Mona malu o mātua umale unite i le masina aia i Sutton Park School. O le ata oto ia o pa ia mo mamalu Samoa ono o pa ia o umma on tofi. Ai pāsiti lantu le awa tele ma le whaaloalo e tawai o le awhai o le tātou fōntanga i le astofi lua suruono Februari lua o lua lima. O le lua o lua lima o lewa ngātu. O le lua o lua ono nei koe whaasao ma le ko pāsiti langa pe awhai e sao le la kuwa ku ia le lua ono masino Februari lua ono i le tu la afa le wha i le afiafi whatonu wina i la onga e tā hua tele lo awe mai wha mautu umai fuafuanga mo le wha mo e moea whanau mo le malanga i Samoa wha mo le mole manuia pai bano filima o lo tau whianga iai wha tai o le sunga le taitai o le unite masina wa aia e a masunga i whai a onga. Whāsiti langa mō tau langa soifua whapea alum whanau o le whio anga o a wau. I le awa mare whāloalo tele ua le whātaunuina, koe mā ua le mai, ua le whātaunuina le tātou whā moe. E pei on fōfuaina i le vai aso nei losu valo Februari lo olu ono, ona o nisi o māfua anga le maalufia. Ai o lea ua fuafuaina le aso losu tasi o mati i le taimi masani i se fulu i le taiao, i le lua sultasi o mati, i le ho, ale eka le sia me tisi Samoa i wiri manukau. O le apa taunu ina ai le tātou wha moe e pei ona fuafuaina
tātou fia i lo iai i le alofa o le atua. Sa i nia sunga le whapea ngai a ngā tai ma sau tai whono. O le mo uma oi lai e mo male Ember Lives. Ia o le na. Puntanga le kopa i au kilani New Zealand. Whamole mole bala au atu ma le whaloalo i tama mteina tuai. Uma sa o tau wina le konesi o a vele. O loa lalam papa au i au kilani. Ina ia au wain mai i le tātou puntanga le aso o tā ua. Le aso nai, le aso fitu o mati taimi tolu i le awauli. I le nofuanga Youth Line i Manukau tuatusi tasi whalima St. George Street i Papa Toi Toi. Ia, la tātou uma i le alofa ma le puipuinga a le tapa au o le langi. E mo moni ma iai lo o tō soifua ma soma to wola. Pa petai lava, Prestene o le ofisa o le akopa i au kilani ni sila. Ia ma le nganga pa alo. Ona mai ai leo tātou whasi silanga. Fio anga marafanga pa tonga i e ka le sia manu. Le ia spai vai asa ma se mau sa mole atunu pele. E lava on tatalo atu e le aia se pai vai asa ma se mau. La lava sta mpai o le au ona e pisi ala sami. Ma ane le whaponga le atunu. Pa mangano le au pingana benga le Radio Samoa. Ia, ai le lava le talano e lau whaponga pia o mata ofisa le o iwa luono lot silima iwa toro no mera. Sila fia tili aipa silanga e aona stongi. Ia wana tautua le Radio Samoa silima iwa toro a mo. Malau le oiva luono lot silima iwa toro no mera. Ia lama ai tūlanga oma manatua le tātou tuswhāra penga ua pētu sfuru tā la e lo toi lima sfuru ma le nganga wha alo mora tusi a so ngā ma le bao whirwhiri ma le nganga wha alo ma le pūrenga le Radio Samoa moro mātou whātau waa mo mori atu le nganga wha maloma wha patai le atoro tātou atunu le lango mai tātou wha asitilanga wha mria le tua. Le ua iwa miruta o te ele tu lai malu tautua le Radio Samoa su lima iwa toru a mo manatu o manu li lau taha po inga Samoa po le stofi tawhiti o ngā wenga o le bayaso le fōua ngā iatu si ui ea toi lua aso mahe a po ilea o le masina lona lua o le neitau sanga pōlu o luono le ua lua luono ea Februari lua o luono lua fitu lua valu aso mua le sa o le whamantunga pa ia le tino ma le toto keriso e maha ngalo ai tātou. Tā pena i ai tātou i le anga le leo lo tātou tua ai toi pata alofa atu au kilani manu tutoa oi o tunu e mamau le au whaingani venga stofi e o lava na i alon whanau tā alofa lava ma lo lava le wha mai ia ai maise lava o le tariaina o le tautua le Radio Samoa su lima iwa toru a mo i maoto malawa tonu lo sa whaiwhainga wenga ia tari tonu lava ia o loto a ngai mai a tunu e mamau nao malipo ia ta ua lava le mato baba i atu i lau tau pati mai ai e manuia le whasonga le maru le tātou tunu i le nepo i wahenga o le fiafi manuia le whasonga le maru le tunu la tau lunga le awala wha mo le mole au le whao ngā ina le telefoni. E leo se pātou nunga ma le nganga ma o lalo tu a lalo le Radio Samoa mō tātou uma te ele ni whala me lave onga tu lou le ngangana wa mau ai po iso i fua o tā ua lau telefoni i lau i opa ia mō mamanu ai ngalo se o a inga o lau i o a ao i lungo le awala pia lava o anga i ai tau nuu i maota ma lawa le saunga le mu le lofa le ni tala noa lau telefoni. Ta opo le aluanu le mua le pasia moni. Vai tā, leo tau sanga. Sau se taimia, ma losi le fuala au whasaina, ma losi le awa ona i la tō whewaa i lunga le awala, o i nā le li lifa i al tau mwhai atu a le Radio Samoa. Le lopo e la saul ka makau, po e la saul langa vale. Ai tūri lau sa ala me mata, ka mangai o mai a oroa. Ioe, a le alakua ma oe kuri alo sa, le ai. Aur kuria lo sao tanga i mar na mai lo spata nunga ai watu ai le saunga le mu al le mu sil le tu pa passe kamanga la wo mai ai kula ko yo la to fale ai man via le fiafi ta wo po i he tanga i mar na mai fa ai lo lunga la wala le ai a se si lunga tu la pono ma nei
ngata Fa'ama sino na omealeang Olo olanga Uleo nga umatsanbi Na uwaga ileia Aua o mai whaingata Ua toi whaasangata umai Anuia oe Masala walanga Atu ue pe si usoi Awa ete whaama sinoi Na Matu walanga filemu Ele ahi Masesi e tolu masa Ile sila whanga a Yesu Awhai ua e mama Ina mua i tongi o sauma Tu'ula tusi lima Tu'ula o onoi pape musemea Tu salava po sawo e mamae O pe oe o sei a uata atia I malae O faa tu sa oe I se laula au pula Mana tu sa o sili male faa maua lulunga Ai amana o mia oe I mea manana o ai Te ua badele ata Tu si oe masapai A ia e mana tua Ia teo I o langona O ta ua e au ile tawon Au ile tangata Anuia oe Masala walanga Atu ue pe si usoi Awa ete whaama sinoi Na Matu walanga filemu Ele ahi Masesi e tolu masa Ile sila whanga a Yesu Awhai ua e mama Ina mua I tongi o sauma Tu'ula tusi lima Tu'ula o onoi pape musemea Se oyo langa o kako iai Se o pu I me vai vai Ai le ngofo ale kangaka ma whawhawpe whapea mai Si le lan whakakia o kako lava o le fia Wa ai au whasala launga maunau Ku I ma fia People talk crap about us Why? They think that I innocent, no crime But no one knows you kill many souls But reason why if you are froze I'm stone Anuia oe Masala walanga Atu ue pe si usoi Awa ete whaama sinoi Na Matu walanga filemu Ele ahi Masesi e tolu masa Ile sila whanga a Yesu Awhai ua e mama Ina mua I tongi o sauma Tu'ula tusi lima Tu'ula o onoi pape musemea Anuia oe Masala walanga Atu ue pe si usoi Awa ete whaama sinoi Na Matu walanga filemu Ele ahi Masesi e tolu masa Ile sila whanga a Yesu Awhai ua e mama Ina mua I tongi o sauma Tu'ula tusi lima Tu'ula o onoi pape musemea Tu'ula tusi lima
pape musemea. Talofa Samoa, waule nei o kasputi alu, awale suia lingila ulaule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a.
te moe ele mamo lo kulote le mofu se me mani ai lo kulote pete te fo pete moe e bule na la pelea ele mo fai o de nado ole oi no se ise falu ai na uatasi lama oi lo fa moe moe e aluaso ai sawaso ai sa lo pelea ele mo fai o nagalo Inga fefe luka ika Toki ako alo fa moe moe Au koe mala sama mo se suma ya oe Ya oe A o fea po ika kumakala Lea sa faya ile mala malama eva ayo maka Ua ya oe ya o lau koe inga Oka oka e oka fia kangoli mai longa fai fai tika E fia ka maleanga Mama fa makalanga Ai se elingo fie Te a se o se mea Sunga yunga au ka fa mai la sama mo ya koe fa fo me makase goodbye awa lo fa u fa abalea a o la koe inga yo ki ai ole me lo fa fa pea ole o ke la ku ile mala mala ma pe si mai pe fai so uma nga o kalo ko bala si si fa makala la koe inga o fai ngaluenga ofisa ai se ua mafika E fia ka maleanga Manga fa makalanga Ai se elingo fie Pe a se o se mea Sunga yunga au ka fa Mala mai le fa au kanga E isi mea umalava ilo kama Le ai fo ilo se mea e popo lea ilo ainga Ainga O lea ua le kalia inga la Wa uma se manga ku ole a o walwa e kuia lo faku Kalo fai sunga ilo kama Le kai mi o ke maua kai kai ai lumalo ofisa E fia ka maleanga Manga fa makalanga Ai se elingo fie Pe a se o se mea Sunga yunga au ka fa E fia ka maleanga Manga fa makalanga Ai se elingo fie Pe a se o se mea
Sifumania sungai kali komiti lana number pa di pine pa or kamalo pia kamalang ko ya ro kamo komiti kali komiti ko pe ko mai umanga pusama mo nga ili umara makan ngom si us poran menga abi yang pusama po mangkangka ale ko ya ko lo baguzo lo kumo lo mar patu ya yeta male falo alo la leva mai patal patso ya pira enelico ya lo mafuta mai I ngai Western Park Village Swanson Road I Ranui West Auckland lo batu pira enelico alo la mafuta mai pe por sunga ya kalifa ya man patu ya yeta committee alo la mafuta mai remle moa ya lo mafuta mai cleanliness ya pa pena fo I pinga muri angtele penia mina muri anga le pai ya ma no la pa tai ma puta ma ne fiafi uma por vaias ya tai tono mano li lau tapo inga Samoa pa tai le tua pone ya so lona mata ngo fie pe la basa talo lo ya el mano le no pe no paiat awoni tia me o mo fa ma oni o le tua to so fo ile urfafo ma le urfane ya nai whanau ya o onga mga wenga ya mese la tōra tātou tunu ma lopa ma losi ngā wenga e rawa no pa atu pe paatata la ponga lau tala noi taimi fo I e o atu tai au whanu pe sasilo fin ngara ale upo monia e tupu wa po I kuai ngā e mano lo le po o le lama lana mano longa e mantua pe pengo whaku ngapi poko la ngapi wa te tauna balu I tu la e mano lo ar tangata soifua tauna balu tu la ya mele ye duoi kula mare apa ya mare fo mai la e ko ka oko ku ala o te me mata nga benga ya e mare fo mai la wa kwa le mo was file mo ele o mo manos ke le la me la o ya ya la pa fa noi pelo tu lo le tau tala man pa no ya la via mare fo ma ya la alo mai ka po mai se tepa ya ma ngai po ia pa peo lai mo singa lus puru aso ma ye le benga ya ma ngai po ya wala ko a ma rosia a bo te bala o de li fi mo ma ro singa we a mo ma ros ya fa config ya ta to wo le ni anu ma fa ma mai bo le ni email le ya mai mo wa no fi ba tu fa ma lo ma fa tai fa ma rosil ma lo le atu no Inga nu wenga tu e mo tu malao e le pengo fie mo tu mai mana tau le opula te fa nga ina tu lo ngan mo tu mai mana tau la o lono winga e te fa mo yo a ka samia fa mo tai to yo na lima ai bane fa ponga tu no ke le fa e te le so fo fa ngolango la se si bo e yo sa mo ala we so fo e ai mo la e to e mo mena wa so ta ia inga e mo le nga lofa e fetu fa ya o ngai e mo ya e mo nei ai o tanto motu mai marto longo vinga e fa ma losi ar nga due mai le li ma losi ku lunga lua o au lua o bai nga nu due bato la fa ma lo ma fa tai to lo polo ya la to fa ma losi o se nga lu e fitu aso le po monia ko re roto nga due nga le like ya le sa mata ngo fi si le fi le li me ai do le sa ko fa ala pelo pela la ke penga venga la sa nga venga le lei pie nga no le li la ke ano e kau mo nga venga le ya nga po ba tu te ma ai nga yo mo lima ta to pie be ai ya pa ma lo pa ta le nga no lue le la umar masino na luo le nei to sanga luo o luo no ya le la nga lue le usu ta ya o le pengo fie ai le ala ma no lo pe ka le bo le nga ma no lo ko fa va kasim ko ki a on solo em ko ma e te ma nei fu mo ta ya wala ma lo si va po ina per ai to yenga en fie ale ma pese fie ile le yo le mo ma no lo fie le mo ma no sia per ai ko ai nga ma no lo me la nga mo ia ai ma lo fa ma lo si nga venga to ia mo to malawa venga te lea tātou te tautua ina ngā wenga le atua e ka le sia pao ngā iai ta mao ainga nā po ai mai pai mea tono e ka le sia lo tātou tui su mga no nue tono e ka le sia pa ma lo pa tai i la tō a ngā e tui ngā wenga o le pō pa manuia le li o ma fia pa le lotu
matar ngā benga ia whamaoni. E oi, o leisi e whaolele ko kasi lo le whawhenga nuenga. Ia, ka alo lo le mikuringi. Ia, Mano waptai karipa komiti ia lo patu mano le mai male patu mano fano ole tempo le tuto tasi ai o le ngaduenga o ina la e fo le pole ale pe me tu sa le aso tasi mata usanga e afe a o lo le tau sanga e fia e kasia pe a pe kula ke de fa maongi ai le aunga koa le aunga atoa ya wale sile la ngai la wonga sile fia o mga ko malang pule ona o ngai ki so ka ko nga venga la ka pe umale si piko ale piko la nga ngai ka ko o ka ye fia alu ta o pe ka le por ka ya wa lu ka ko o ka nga ya we manolo ye nga ko po le oisi la wa el waku wa po le lo me ka nga le so ka te ka mo umanga ya na ko ko pe umona ya lai de ku langa nga ka mai ya ya lulo o ma fa ya lulo ka ngulu so ai man ku o ingare nga test ai oi la su e ngalo fa ma o ngi ko sanga ke wa o oil fa mo me ngan ko bala au me e ke al ku ke al fa le o ka le alu ka le wa fa mo inga oi e au le la ke ngal luen pa anga mo ko ke i ale pule ne la ku e fiu so e ala ka ngulu kalo fai ya ele ase se upor pule pa kia ya saulo ya ko fal ai okay vidiak okay vidiak awa you read straight away ya le menga wa le sau ngoanga le pule wa reading ala menga wa o wa kuri o okay vidiak ka wa kur kai mi sa we pika ku ro ni te pe ele pe mo so ri te pe ale vai le aunga le aunga ko asa kere ngai fa maoni le ko kiki ako kasi ako mo ke pule a ko ale fa le ko ya nga wo maua wo mo me ale pauto mo ka ko me ngel fa maoni ele pingo fi mo tanga ton man lona man fi nga ngalo le awo ke ngau sei sikulanga awo nge ngau ku ngau le o ai failo fa maoni awo nge faia se e ke milionge se kulanga e le kovi nga wenga o fia tau sami fia ai manuel fa sanga mal ta ba ku le kana le ngo vai kala ko po ke po iduma se stationneuse fo le ka mai ka ia le ka u mai po se pacifica po se palangi o le ka u mai ne se middle mo nga wa la ku la fam singo ngai e manukau po le aso lima o makinga o ko ngalong ko ifo lunga ai o le winga la kala o laifa mai e fale pu laifa pu long ko dua sa no se mana o ngai middle mo wai long ko dua mo le o nga wo aba ku me fala au avi ko wa ba u ko e maka ki o ngo pa pa o ka ngan wenga le lei o fai ngan wenga le lei awa o le tu ina nau o le tu ina nau le loto e manga o e fia milion ngea vave fia mawangi kope awa ngaloi long fa mawangi kau kingo ngaloi lang kau konga ngai voi kau ko aso singa ruenga kau ko ngaloi lau kau kingo nga ilumo le tu la fa mawangi fa ngaloi kalo fai sa o arko spaia o le kope o le mere sitting ale hanga i me le oa lo ngale nga ko nga mangkua ele o learn la le nesi le fa ko le la fa pui fa ma wa la kor ka sanga bo sulu ma sen kan fa pui long ko lo ale la ko e ma ko ringa la ko cho ile fa pui long ko lo le ile alu ko e fa alu ai alu ko kongo fa mai se ai me o fa na au fa sai so le ke ngofo mo ma fo
ke mā fau pia le papeo pako ai wā toa o se whaapia mi o tonu se wa popea ke ia e sila le li make some money ai ke ka oko ai e ka ukana ai ke moe ai ke sila ai e ke nganga ai ke pa me uma are pa me o i mara da tunga o le loto tangata e aore silfanga le tu ai se me lilo silfanga le ya le la ko ya lu la long fa ko la fa pui long ko lu ane ko ya lu lo ngara se pa ko hunga mai kon fa pui long ko lu alu vai me le ko po le e o ka ua mara le senta le sa o le la ua ki ni ba o la ua ai pa ka so le ma ka kio ringa la ni bo uma po i fo mai e po ni ne so le i mo la fo vale me wo i me ka kio le ngal fo la au pasainga e mo ka kio so e nga ku lo aranga na fo e nga ka mo ko fare sai maru pa i ore tu wa be e o nga le tu si de fia me nga a wongo pa o ang po ko e ma ku nga ko ai i nga wenga le le ku wa ko i ka lengi le le ka to la ko nurse ma nga ya la ko bengo e ba ai ka le anto tore ma losi ka lengi nga me le a le la ole a o wina ilon ma fo faulon ko lo fal pui ka longa se e da so i lo chapter e o la u pa ngano lo furi ku lo ia le ko mo po se la fa nga wa ko nga meia fa ko pula ngonga lu ta wina ka ko wa e fa ponga mai la ave ma ka mai kai fo mai mali fo mai o nga lu ta nga mo tato po fea o ke nga ngau le e ai ma mau le o penga e pe ala ka le ngo fa ko sili lo wora maki ngo fai la fa sili lo wora maki ba dan kan ke le o mesa le pa pe fa ko se siku sili lo maki aka ke le o maki ile lo fo le tu ke le o me mai o kodim ala upunga nga challenge ala fa ke le o for campangingo o iai sau pa ali e meu miliongo meu kupe sa ke winga e o foi kongo e kale sio ke o kupe ai ma se me va pela fa ko ai wa ko ala ka ke pesili le ka ke alu le tu si le lo ko lo maki ya ka nga oi ngai ka iko lau mai lo ko nga oi apa pela tu lo le ngana e vala au le ia ke ka ya ale wo par lo ngo o ka nga oi au i me nga oi e kampangima ia e ka mo i fo o fingolo fa nga wala fa nga me nga oi nga ki kara ko nga e u mane ko pulanga male ko pulanga o fa nga e abe ara nga ole nga oi nga oi dauro la nga oi ne nga vai vale tini lo makiba lo ka valea e man wier tato fo longa Samoa man wier tato fo longa ia le lofo le ka ko mo pe long fi le mu yaso uma ka ko pe sili le wa me wo o mai fa so songa pa pengana kai me ba ai mai sila mai le li me ke sa vali ai mo ko oko ai ar ki apolo e sawa kas ai malor ki apolo le le wa la ka le kai minga ar kamaranga kai minga e mako e fa longo le sawar kamanga ki apolo manga au e ke ko lalo lo nga pese fia o mar fia ya me nga lu tang o lesi kala o le batu fa ponga le tselo le mole pena va ponga ko luanga i ka mai o tangata bale ina le se ai e involve ai mo kengi o euskadia ke longa nga o manino ia fo ia pa ponga ia ti i wa lesi e se sila tv webet o tupu i sila le o monia e le fautuanga e na yalo tama po i ve yalo tene o le tala noa peanga tala noa matu involve lo fanga i meio kengi a dela la abe ia la kamanga lo ka i lo sel kamanga hanu lo umaro mo ko pe fa nga lo la ia lo wole anu fa fo i la ko kengi ala la manga ku le alu le nga ka ulu ko akusi oko
kwa kusi o kou le ka o tupu nei, ngau mo so i fuo i sialo mpana o pumonia tu lole ngana. Su e mar kwa kusi le, ora ka ngaka e kau mai e ka ngaka ora kengi. Ora ka ngaka e ka la mar fai kor kwa kusi ngā ora ka ngaka ngaka e amoina le a venga. Tato mata hala i venga, na i alo mpana o ni involve ko ngā mea. Le la ko luanga i ka mai o tangata wale ina le se. Ono o mea tupu e invola tu whanau i meo kingi. Ia inga ola ko e seo meo maruana mpura wapenga. Au leo koe fo i la ka mikie, koe wha fo i kupe i ore. I la senta la ko le wha mau popo e la ko sela fo i lele. Lea vai asa mo le vai asa. O le whalawe, e o ka ula ko kua kusi mongi le mele ngopo. E su e sao a kama se senga. Ngonga le fo i a kua kupe, su e sao a o le kua kusi langa la kua. O le mela e whangongoe. O ia ka la mar fai ko ele ko yam se si me mo ka nga o mai so e mar ka le nga do fai fa ka nga le fa po tupe ia mar nga fa no le ka ko makala i tu langa pena ka ko makala ia ta to o mama no po e no e mau pe sili le i taimi umolo to so i fu mo ta to vola lo fa le au ni bo se ia ta to wala fa no meo ke ngi o ave meo wala au pasain ya me se o ngā wenga le lei e iaina i alum whanau aua ne in vos tato walum whanau le lei ngā wenga e o lo kamana e se pāu kore whare mai miro mo a re mo ma le nes marong kōrua lau whare pui pui long kōrua mo ai lea o ina e don whare tua e leo ka ua mai la po se pasifika po pārangi po le a ya mo mai con para mai miro mo alu e foi mar pola su va bene te ona tala le tola iva mai le talo pese tala le tanto lina ya la po se ne fie sa no mai ai mon moli le fa anga tatu tau ma mai ai ma lo le pale fa tai le fa fonga mai te dia ino lo fa ta vai mo to malawa am dia le tua ma no longo le nei po la to lungo le ana pui le le to so i fo anga ya tu mo to malawa fa am dia le nisi wanga e te whi au mga wenga o nisi po oa mai a ngā wenga ia pāmria le tua mā lo lama ngā nue. Matala o fungala
Sipong Mario Swau Pele se me kaele tu mai au tinga. Taimi tu le mai iwa minute ta le tu lai iwa. Patalo patu tau manolong sai mai. Ma o se fu kai ko ma o se fu la tunga la o fu la tunga ko kaulangi. Tai lava o me o lua mar patu e tai mani. Manguia le lo fa le ko kai badi ambese a wit ka chefo. La lo fa mai a kali fa komiti ma rieta mo o lua. E va kai bolo fa kai badi kali fa ma alieka. Ya. La nga alu ia po le ia kali fa le kia fa tua ma. Paru pan ke lau ave ele tita uma palong patua. Sio fa ko aliek. Ya. Ya mo le no tau. Kai ko bolo lo fa ngai ke baba ko kia ba ko suka ba ko. Alo fa ku la sunga fa penga nga sa krai le ba ese fa ku alo fa ba ko alo. Ya terva ba de pinge. Kai ba de pide, kai ba de tevi. Bese ba di ba foral. Aperia sunga fa penga nga ko ala pa ba ambanta ba ko alo. Sunga fa penga nga Filipo ba de ku ba ko alo. Tunga fa penga dimba chef Filipa bar fa penga dimba chef Filipa bang poalo tunga ba ko fa penga ba ele bakiba ba fa kuya kwes apek tunga fa penga ka tirfa biliamba tunga fa penga si pa badika tunga fa penga pingasho bar parkua apela funga le pa cho fa ru barani te bang poalo apel fa bo ka ro nga fa ba kuya ilei Abakalo nga faro faku itau kai badi kapmbanga ya bapreka apreka ngwa sabasi kai badi deve talo mbabera limba fambunga limba marpanga kalo do fakalo apreto malasai poru marfarkua apreba ilaka marfarkua kuingi ro faku ilaka makuingi apreka kai badi suapau mbapepe Dapat kai badi fua pam bepepe longo ari soka abahan namboa bertiga bekue apa aja dapat ku aja apa fun bau kar samba lo siu apa kai badi pita masih angium berpangau apa ai ongo isa pekam kanga do population apa tinggal ya balaim kai badi sabuel berpangau Pesong gero pam kanggo la do fa kai badi va fusi mahalen. Va per kinga bakua apel fangi. Do fa ku per fangi ya kinga bakua. Kan badi singabe. Mar par ku akede badi pem surika Oscaria. Apel au balili, le fa ku au balili, le au pepe. Le au pepe yoange basal basinga. Fotu le pule mbambwana. Apele ya kawa shabea beka badi karifa komiki badeka kai badi kai ape angela barpanga lepa ku angela barpanga ape ya seka bale fumaki barpanga ape ya pa yawa bakufada kushi barfarkua ape pa yawa ngai ka tinga apa ngai ka lo fa ku pa ngai ka fa pe pida ba fe ro fa ku pida ba fe ape ba tevi lili ape ro fa tevi lo fa ku tevi lo fa nga ba ku kai ba de pe bi ka ba ka chefo fa kai ko lo fa ku kai ko fa ku ma ko fa lo kai ko fa kai ko mo abongo Ela vai tau. Dia foi mano longa le po, alo pat. I lo fa kai ko fa kai bro abongo. Sai foi ya, sai foi. Mo lam lo tau no mai ta lo fa. Ko la sa lo le fiafi. O le pese le mo le mana o mai ram le mo I o mai anointing praise e o amalie lo lotu. Ave ona lo fa anga ya inga mi se la tenu. Ele mafai, ona fama talai.
Ua maria lau loto, mori mana o mai ai, remele mo mai, GI, ave ona la angan maro le tulu, nei ona a inga, talo patu ia Christina, talo basa, mai Melpone, papte tele lava, leu sa Nicola Ulu, patu ma no poalo, ma no pa ma losi, te ngai le au pepe pili ana ma patu ia salmasina mai o tara, pida e neko kano pai, eva mai ranui, lo patoi, ka lipa, komiti, ma inga, ma no lava, pe po ia mulianga pe ia mina mulianga le pai ia malola va pa tai ta Benzi Leonard male ainga kalo pai ia mia le fiafi ia ta tono lo mnia maro ta to no bantu le fanga taito au kilani mano tu tu o le mano le tono pe lava ma futa mai ai mo to mala to lo sa per pengan venga ia pe no foi o atu no e ma sa mo no lo le at Pacifica watano omora langi te lava no pia el manor tato tano alo fatu teito el atu le tautua le Radio Samoa so lima I vatorua mo mai se lava le whengana venga to pia le atua lo whano no manu a wa Samoa mo ata iao ia pe poi ia tu asina sina I maota malawa kano whai alo fatu le atu te mana I tina ma lor pale ma lor palau le alofa le I loto soifua turoi tino sili le nga lofa te le atu e mesio a toro tato tunu na yalom whanau nisi lo whiangai mga se ngase o le tino matu e lo whaanga o teito ea ma le alofa le ilana whamano longa so se maota ngase maota malawan maro le tunu ia le whamano longa le li nisi o ainga po whiangai mwhano noanga nisi pele maputanga o motsia malanga maliu mai se le anga o le li tau lungu stau tua le nei po sa mora tanu pele po tor tau tai se na natu yama pai wa seuta tonu tailo to nganga ke sian o te mangalo ai pa petai pa petai tele lo to anga le ta ua lo to te mi umenga lue ai na ngona fia mata fia ba lo tusa le li so ta to manuia lo fangia mano longo le nei po pa puina I so le aplau tele o le alofa tu no lo tato tua I ona a aula veai mo na au pa mano lo manuia I mano longo le po mano le tato tunu mo le aso atai au le alofa mananga le mtai e mo lunga lona vi inga po ia tu ia te ia taito te loto le au ona soifua ma ia manuia